abantu ku rugombe ceka bitari bimwe na bimwe mu Rembo Mbarara bashikira hacishayi cya Mbarara High School okwetaba mu kwiruka kwa tasorani okurundana sente izo kwera abana bina Akakooko ka siriimu bitu batine ciyamba. Ababirukire kilomita 10 kilomita 5 abantu batambura kwetororo Rembo Mbarara. Wilbert Simire mukuru wa Mbarara nagira ngo abana binja bari kutura n'Akakooko ka siriimu tibine buhwezi omumbere y'ibari kuturamo. Rane yahwire sente zitire mutwiha mu sente twa supporting abana bashatu kandi bariyembaza kweza kusoma. So this time around in namasiko benje ngutasa kuya mu sente za kucira yezi dene tukongera kubayamba abana abandi ako abana binji tibine sente abaze aho tibine sente ngabakaferwa bazazire babo kaso kuyakandikire naya okuya ombinjire okutubonera twabaho rero bari mnonga bagiya abana abakwenda gobiyambi nebo basa kubona ukubagenda mu meshi. Simire narireka ngo hati Akakooko ka siriimu keyongyeire kimwe omubakazi hamwe na n'emyeto kucira munongo mu Rembo Mbarara. Akakooko ka siriimu kakanyire cyo omubakazi kandi hati kureba nahandi kati kagizire kazo mu minyeto j'emyaka eji 20 syari yabirneta naho ntuwate hari nike kaze nkuru. Uganda neja kwegita amahanga gandi okujaguze kiro cya siriimu ahari kibanza cyo 12 umwaka ogu kandi mu Rembo Mbarara mukoro neja kukorerwa cyanyamiti obora. Omugandi abaturo mu district ya Rukunjiri nabo betabira mu kwiruka ko kurundana sente zo kwera abana abari kutura n'Akakooko ka siriimu. RDC wa Rukunjiri n'wabira ryo mwiruka mukuru. Gace kujja kuchenda bye munti turn up y'abantu abantu buli twa tukola ku Sunday. Of course kusane gawamba bagenda mu church nayate butwachikoze ku Saturday byo sanga ngo organization nadala babatu yamba gabayino ko balero. Agnes Kateba urumanager wa tasabwitaje rya Rukunjiri nagira ngo ibina abana bari kwikomora 358 abari kurebera twina abana 358 abituru kurebera abarwira Akakooko ka siriimu konka twineho na nabo abatakinde konka abazire babo bakarwire ubundi bakafa so abana abo nibetaga nabo kukura bakaba nk'abandi. Bamwe habetabira mu kwiruka nabagira ngo yecinitse kwera amagara gabo. Yirukangera n'abataso ogutukuru murundo go kubanza kwisiba ninyiruka. Sikundetera nago kubanza. It's training. Umubiri kuba used. Ahabwa TV West, the area Saratugusa, na Dan Basibi. Thank you very much Musinguzi.